mari ngarep ya Mas ya. Ibu Belong, siap. Bos bengkel. Terus. Monggo kapayun. Awas. Lali guna malali gawe. Bos bengkel. Sugeng rawuh kula aturi. Disuai-suai ayam meureun. Kali seni gentan ada kumilang. Pimpinannya sama Mas. Pimpinannya Bos bengkel. bos muda dewe Mas Tiswan pelindungi naya gade. Asik. Awas. Karang kandel kali ne wungu ajar kenal mumpung ketemu kali seni gentan ada kumilan kali seni gentan ada gumilang kapiran mah singkat tepian lambat-lambat mas suarane aja lali kulane aja lali masuk umure lele madudu lele bos bengkel sambil aman pati le telu Alah tobat. ari Bos wong bengkel. kene dudu wong kene Iya. yen wong sulma kolane melu Dalan. jambu alas jambu kemuni Tobat. wis lawas mah ketemu maning bos bengkel sayang jambu alas mapali mana Terus. wis lawas mah kolak edan Alah eta. Bahagia. jalan-jalan ke kota Paris Pahajat lihat gedung berbaris-baris Awas bahajat ieu nya. saya suka orang berkumis sangat romantis Aejo. jangan suka makan mentimun bos bengkel Iya. mentimun mah banyak getahnya pahajat jangan suka duduk melamun mah tak ada gunanya Bahajat. sudah siap pahajat pahajat kaya Allah Terus. ibu hajat oke kaya Atur nuhun bahajat. Atur nuhun bos Acim. Masya pahajat Allah. yang paling sayang pahajat mah sing paling enak ali-ali ilang mata Padangan di mata nega. diganti mah bos bengkel larang regani bos bengkel aja lali kulane Iya bener.
Bos bengkel dong, bos bengkel. Pak Hajat yang paling sayang. Alah. Pak Hajat mah sing paling gorang. Cengkir manis madu karcina. Urun tangis masaban dina Pak Hajat maning. Mikiri mah nasibe badan. Mikiri mah nasibe badan. Terima kasih banyak Pak Hajat, luar Terima biasa kasih sekali. Pak Hajat bos bengkel. Terima kasih langsung disambung Nok. Daun hiris gelis. Orang bisa yang tawang Jawa Mas.